Kani kadai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulit ibadahun ramdi. Kimat bakongsan jong ke khubor menta ke stem. Bu maunong rem Menteri rang badu kari Narendra Modi ki babon ki jingtei bat ki projek penroi ki bakot chakalai pulai kelur tingka ha ke jella Bihar. Kaseng BJP ka treshtam na kabentaban penlong ya ka Assam ka balat na ka jing rungbean ki minder ong u Presiden kaseng BJP u Amit Shah. But ansaki karensan mega regional multi media campaign ka baningkong halor ka jingela patba ka jingpang HIV AIDS ya ka jing shimpenta jong kinong ruai nong put na kinyo tali ki jella ka than cha tela mi ki kubor babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ple bat bu maunong rem ki babon ki jingtei bat ki project penroi ki balakot chakalai pulai kelur tingka habaroni ha Begusarai district jong ka jella Bihar henen kesngi Umodi unburu ya umaunong rim jong ka Patna Metro Rail Project ka baha ka jinglut ka bapalat khatla hajar kelur tingka lingba ka video conference. Ya katai ka project an sa pendap haus nem arhajar arpusa. Umodi ulas pensedang ru ya ka jingshna bat IT ki project ka bayadai bat ka gas pipeline ka jingpen he ka Barani refinery ka jingpen thamai ka Barani fertilizer unit ka ATF aviation fuel plant ka jingpen yar ka Paradip Haldia Durgapur LPG pipeline Chapatna bat Muzaffarpur ka Urja Ganga project city gas distribution ha Patna bat kiwe ki project ki bakot chakapalat khatsan hajar kulur tingka Presiden kaseng BJP u Amit Shah ulaong ba kaseng BJP kan tray shitam na kabentaban penlong ya ka jella Assam kabalat na ka jingrong bean ki minder. Ula penti kinaro ba an ailat ya ka jella Assam bakan longkum ka Kashmir. Haba ajing kren ha ka jingelang jong kisamla ha Lakhimpur ha Assam usha ulaong ba ka jinglen lade ba jingsha yap jong ki chipai kari ha Pulwama kanamlong ka balik no Ula ongro baka sorkar balalam khamat da Narendra Modi kanyele persya ya barok kijat kampentrian jong kile no. Haba paipat shaka citizenship amendment bill Amit Shah ula keno baka day ka jingpen sa priang kubor ka babakla batang kathan chitay lamingi ka bansaja hadin ladawanra la ni pentri kam ya katay ka bill. Ula ongro baka sorkar jong umodi kan penbiang ha kabayaday bat ka klos bahandriyo jong ka Assam akot kabayaday ki jingmentoy jong kijat bendriyo tenray jong ka jilla. Ula kentoro ba kaseng Congress bat kaseng Assam Gana Parishad kimshem lale AA na kabentaban pentri kam ya ka Assam akot. Kibalapoy hakate ka jingelang ki kentopro ya Menteri rang ba ka jella usar banan sunowa. Presiden kari Ramnath Kovind ula pelat ya ka digital kisan platform ha ka Agri Leadership Summit ka basaw ka bala penlong da ka sarkar Haryana ha Ganor ha Sonipat district henen kesngi. Presiden Kovind ulalit jungo ru ika jingpen inami ki marrab hakayaw International Horticulture Market pat ulapen kup buram ru iki kendai ngot kinong rep dakanam krishi ratan pursakar bat la airu ika nikaju ka kusnam sya UKP Singh Vice Chancellor ka Haryana Agriculture University Hisar. Kaseng BJP kala penlong ya kajingelang sngelem hakeleng kari henen kesngi kum kadak kajingken mau buram ni kisipai CRPF ki blaklat no hakajing bam ha Pulwama. Ya kitay kijingelang la penlong habaro ki headquarter jong ki district. U Anil Baluni u media head bat u balong ru udukot jong ka Raja Sabha ula ong hakatay kijingelang bakinong tray jong kaseng kila siyem ya karay banyale persya iki kampentrim bat kaseng hakajing to jong ka kala ong bakadan hakalyang jong ki bahayeng bahasam jong kitay kisipay ki balen lade na kabenta kari. Menteri ki kampisa tingka ke sorkar pedeng u Arun Jaitley ula ong ba un sa pensyay ki katu kat ni kimat bakongsan jong karmang tingka na kabenta kini ki kendat benai ki banwan. U Jaitley ula ong ru bahaka ni kajing pensyay kamang tingka un pensngaw ru iki dukot jong ka Reserve Bank of India Central Board hakajing elang ka banlong menta kesngi. Kumno ban penklan ki kampisa tingka jong ka Reserve Bank of India. Kani kajingelang jong ka RBI kan long namarba kadan kajinga kren syapang kajing pendunai ka kajna na kabenta kitu kiba kakamay kaji jong kinong syong kalong hapo kasan lak tingka bat kajing kersyan ya kakamay kaji jong ki kalong khatar klur ngot kinong syong hakari India. Kani ka khubor kalawan Shapi na ka All India Radio Shillong. Hakasian ka baningkong hakarensan jong ka mega regional multimedia campaign kajing elapat ba halor kajing pang HIV bat AIDS
Kabalapnya dekat Nagaland State AIDS Control Society kan sasaki ya kajing isyam benta jong kibabun kinongrai bat kinongput nongtem kiban mikmat nagajala Nagaland, Tripura, Manipur, Assam, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh bat Sikkim. Katay kajing lapat ba multimedia campaign kaban sa penlong hapo kapang kabalabu Northeast United Against HIV and AIDS da kajing temu ban pensyai kisamla halor katay kajing pang HIV but AIDS ban penslur bat bakindan ya kajing long kabakit kli hapding jongki bat banweng ya kajing sengaw ya per hapding kibayo ya katay kajing pang hakajo kapor ban kentiyo bat ban pensyai pat ba halor kijaka bala ban pet ya kitay kajing pang. Kikina school na kinri pautuli ki school but ar pautuli ki college na kaleng kanong ba Kohima kinsawan banisyon benta ha ka program ka bansa penlong menta kasengi kabala penlong kerpang ha ka benta na ka benta ki banadu khatsan snem hadu ar pusaw snem karta. Karel ka Bakhamsted ha kari ka Vande Bharat Express kalami ha kasien ka baningkong henen kasengi na Delhi sa Varanasi. Hakakubor leng baka Twitter Menteri Ketenat Railways Piyush Goyal ulaong baladap banla bat delupay ki tiket na kabenta katay karel la artayo menta. Ya katay karel la shna bat penwandur hakari India hi kanya leng na Delhi sa Varanasi leng baka Kanpur bat Prayagraj bat katay karel kan simpor kumba prakanta na Delhi sa Varanasi. Menteri rang ba'du kari Narendra Modi unsa ajing kren shikinong shong jongkari India bat Shabari haka program Man Ki Baat leng baka All India Radio haka arpusaw tarik menta ubnay. Kani kanday kasien kabasan pula jongkani ka program ba shisien shibnay jongka All India Radio. Haka kubor leng baka Twitter Modi ulakentu ikipat ba kari bakin penpaw bat ay kijingmot jongki leng baka Narendra Modi app bat ka MyGov Open Forum. Laaru ban ajing mot siya kani ka program da kabapun hau number iway pra not iway nyaw pra not bat record ya kajing kren jongki siya Menteri rang ba da kaktiyan Hindi lani English. Arngot kinangyalam kaseng BJP ha Arunachal Pradesh kilapin ya sono bat kaseng Congress ha Shwaka election. Kaladan kajing her kaseng BJP tang hapo shibnay hadin kajing miino jong Menteri rang ba barem ukigong apang na kaseng hakaba ulapin paw ba smutanat ya karukom trikam jongka. Ki Menteri barem kajala bakantup yaw atum weli bat utatar kipa kila ino kam bat kajing long dukot na kaseng BJP bat kilapin ya so bat kaseng Congress ha kajing yalang kabalapin long ha Gandhi bawan. Ugigong apang pat hadu menta syempat lapin ya so bat kanu kaseng san pertay. Ka Government Railway Police henen kasengi kalayo kem ya kilangut ki Rohingya Muslim ki balarung bean na kajaka ki rel halumding. Katkum kajingatu jong Superintendent of Railway Police Hemanta Kumar Das ulaong baya kitay kilangut ki Rohingya lalap bat lakem da ki pulit GRP bat kajing tokit ya ki kadang ya chakmat menta. Haka arpuy tarik ukala lingkot layo bat do ikilay pongot ki Rohingya Muslim bakantup iki kat arngut ki kena halenter kakaput Tripura Assam. Sangut kiway pat ki dikot kejat bendri Rohingya lapa banlit pai syam Myanmar haka lay tarik ukala lingkot haka bala IT no eki shikibor badai pet jongkari Myanmar. Haswa ban penkut ya kukubor sa sisien kimat bakongsan. Bu maunong rem Menteri rang ba do kari Narendra Modi ki babun ki jingtay bat ki project penroy ki bakot syakalay pulay kelur tingkah haka jala Bihar. Kaseng BJP ka Tray Shitam na kabentaban penlong ya ka Assam kabalat na kajingrung bean ki Minder ong Presiden kaseng BJP Amit Shah. Bat ansaki karensan mega regional multimedia campaign kabaningkong halor kajingela patba kajingpang HIV but AIDS ya kajing simbenta jong kinong ruay nong put naghinyaw tali ki jala katan siya lami ngi. Katong ilapoy siya kabakot jong kakubor kabawan siya na ka All India Radio Shillong mentangin niya so ano bat ka Delhi station na kabenta ki kubor.